Sanibona bafowethu. Nihlezi ningibuza ukuthi why umlomo wami ube mnyama like this nithi sengiyabhema yini ngibhema ugwayi noma ngibhema insangweni. Lutho bafowethu ngifuza uma wami unomlomo omnyama ugogo nogogo wakho. Sonke akukoza gogo la. Lo batshela nje ukuthi wena uyakhotha ukhothi istofu siku6. Batshela ukuthi wena uyakhotha istofu siku6. Uyakhotha lo uyakhotha lo. Istofu siku6 la uyakhotha. Yima batshela ngifuna ubatshela ukuthi wena emfihlakalweni uyanambitha. Uyamamfuza lo ebumnyameni ngasese nje uyamamfuza batshela bonke lo imphakathi lo mphakathi uyakhotha ebumnyameni. Akanitsheli nje uzenza ungcole ukuthi yeba nginsizwa akho insizwa uyakhotha ebumnyameni lo uyancinda ebumnyameni ngasese. Suka la manje ngasese wena kathi uyilo muntu ufa ngasese uyamamfuza lo akasinsiza suka phela umlomo nje ushizwa istofu suka estofini umlomo istofu insizi emlonyeni istofu ukhathile Batshela ukuthi ngiyakho uyakhetha kumele bazi ngiyashutha na siqala phansi qala phansi uyakhotha ebumnyameni into ngayikhuluma khuluma iqiniso kubantu khuluma nje iqiniso kubantu uvalile uyanceda ukhuluma wethu uyanceda noma ngathi ngiyancenda kodwa uvalile uyamamfuza akayivala nganesi uyakhotha mphakathi uyakhotha ebumnyameni uphungalenja uyancinda ebumnyameni uyamamfuza ebumnyameni umlomo nje ushiswa isitofu suka la wena ukhostofu la siku6 istofu amakamera cishe uyakhotha kodwa kusele ebumnyameni